بارون سمية نجيب عبدي سمية ليش يلش مرة تاريو سيدو بيته بارون شو اللي بيت والله قايل لي جل قايل لي سوي اللي بيت إلا بيت عبدي يلا ውድ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ መኪና ለሱመያ ገዝተን ሰርፕራይዝ እናደርጋለን ነው ሱመያ መኪና ልንገዛላት ነው እንግዲህ ብር ዝግጁ ነው ልንገዛ ነው አረ ሱመያ ናት እንደ ሰይዶ በደንብ ያየ ነው ብር ዝግጁ ነው ሌላም እንግዲህ ከተጨመረ መኪናውን ገዛላት ከለር ቀይ ወርድ ምናምን እስኪ እንግዲህ ከኛ ጋር ሆና መኪናዎቹን እንዴ ያ ሰላም ምርጥ መኪና ማህረድ ነው እዚህ ጋር የምታዩት ቆንጆ ቆንጆ ማሻአላ ብለናል ማሻአላ سعره يلاچوال እዚህ ጋር አፎር ሃይበርድ ነው ቆይ هذا موديل كم هذه 2021 رافور هايبريد واو ما شاء الله كم كاميرا لادر امامي لادر خلفي مصطفى አንዳንዴ እና ሱመያ ስንወጣ አብዲን እዚህ ውስጥ እናስቀምጣለን ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله 27000 دولار والله ركز اشتي لا ودود شو دوان سمية ارغتني مانا كيس اك غدو نباسو سمية چليسه مانا غلي اك سرپرایز غدو حال اداتي سرپرایز غچوف ياده جرچ ودا سوبينو فاجر دفن نسمتني امنانو ساعتي جاه مترباتي ديما واحد دو قپيسا جرچ ودا سمية اكميت دقي سرپرایز غدو كنجتن تاته توكفا بانكي دقي ديبه ملقه باسه بانكي دقي ملقه باسه ملقه سميان وانتي كيسا فيته دغيتني سن akargitan dolara baase jira tokkofa wa lama biteefi surprise gochuu deemne jechuudha maalfa binnafi tokkofa iPhone 16 biya kanatti iPhone 16 Pro Max biya kana meeqan gurgurama dolara 1600 gurgurama jechuudha naannoo birri Itoophiyaa 230 gurgurama jechuudha fi yoo dandaame immoo konkolaataa takkallee bitet Sumayyaa konkolaataa biteefi konkolaataan kun akkuma jiru dhiise kan andro abdi wajjin akka bitan abdiin konkolaataa rakka fudhaa ture harka fudhata turte kan maqaa isii mata konkolaataa bareedaa tokko biteefit haala sanin dhayneet amma Sumayyaatti dhufu kiyya sonimin hawattillee sonimin surprise goone jedheenit dhayneet iPhone fuune iPhone 16 Pro Max fuune konkolaataa binne naannoo gibbii kennaa san dhaabneet hawaan Sumayyaa ija hite gannu buusti haala sanin dhufu kiyyallee surprise goona dhiifamallee akkasitti ummata fuulduratti jala jilbifadhee Sumayyaa dhiifama gaafadhee mataa dhungadheetiniin surprise si goone manatti galaa jechuudha hanga dhumaan wajjin tura isin jenna bakka konkolaataa gurguramu fi bakka iPhone gurguramu illee dheena assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh hanga dhumaan wajjin tura kabajamtoota hordoftoota keenya wanni inni qabatee dhufe surprise baay'ee namatti yaani baay'ee nama gammachiisa haala kanaan akka obboleeyyan teena lamaan tunni walitti akka araaraman jaarsaa jaartiin akka wali araaraman abdii guddaa qabna isinis araari kun akka mulkaa'uuf du'aayi nu godhaa isiniin jenna warroonni dura dhagaanii isa simachuudhaaf wannaa jedhani akka icciitiin qabatan waan kana ni goona achiin booda nuun ala kan baanetti bakka kanatti dhokatee bifa addaatiin Sumayyaa surprise goonee jira lamaan wali araarsinaanii fi siin illee xiqqoo wal dhabdee illee yoo qabaanne garuu araara isaanii kanarratti ni argama kana hanga dhuma sagantaa keenyaa nu hordofaa isiniin jenna waa isillee maaliif anillee maaliif isi wanti jechuu deema surprise isi gochuu deema isillee surprise gootee neegaa jirti hawaa wajjin turanit siree afanii maal jedhanii diikora gootee maal jetteet anaa achi dhufu argiteet video isin gadhiiste argee jira jechuudha qophii ajaa'ibaatiin neegaa akka jirtu akkasii hawallee nu bira jirti jechuudha hanga dhumaan wajjin tura akkasii ተከተሉን አመሰግናለሁ አብዲ መኪናውንም አሳጥበው ነበር ቆሸሽችበት እና ወድ ቤተሰቦቻችን ካሜራማናችን ግባ እንጂ ና ተከተለን ና ይላ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل جرتن هرت الدكتور كينا دچانة دفنة جرّة شودا مالين دچانة دفنة أرّه منو بايلي جرّة شودا أبكو مدرت سيني هاسفرين
iPhone 16 Pro Max ni binna Sumayyaa Fadiyyaa akkasumas konkolaataa tokkollee bitaa fi kan duraan qabnu Toyota dha. Amma immoo Hyundai way binna jennee aanna. Waan akka Tucson yookaan Sintaa fi waan adda addaa gurguddaa kana fa'a waan akkasii binna jechuudha. Itti aansuudhaan iPhone illee binneet surprise ni goona. Hanga dhumaan wajjin tura isin jenna. Ammas hadiyyaan tokko tokko kan China irraa fideef ni jira. Sanillee itti daddabalee ijoollee illee ka fide jira jechuudha. Sumayyaa ammoo nan bitu iPhone Pro Max 16 fi konkolaataa tokko ni bitaa fi eegasiin dhayinaa. Akkuma xumurreen hawwaaman oseenti an amma sanaa dhufuu kee quban qabdu sin adan jira jettee quba qabdi. Hawwaan ol baateetiniin hiite gabbuusti yeroo san surprise goonaa jechuudha isi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota hawwattoota keenya. ሱመያ ቆይ ምን አስበሽ ነው? ተይ ሱመያ ቢያንስ አንቺ አይተሽዋል ታውቂዋለሽ። የልጆችሽ አባት ነው አውቃለሁ። አንቺም እንደምትፈልጊው አውቃለሁ። ነገር ግን እንደዛ ሆኖ እንዳለ እኔም አዲስ ሙሽራ ነኝ። ከኔ ጋርም ትንሽ ጊዜ እንዲያሳልፍ ስለምፈልግ ነው። ቢያንስ እንኳን አንድ ወር እንኳን እኔ ጋር ቆይቶ እሺ አንድ ወር ይቅርና 2 ሳምንት እንኳን አብረን አልቆየነው ከሰርጋችን በኋላ እና እባክሽ ሱመያ አታስጨንቂው እባክሽ የኔ ቆንጆ። የኔ ቆንጆ ስትል በግድ በየተባለች እኮ ነው የሚመስለው። እጇን ታስራ ምናምን ማለት ምን አስባለሽ? ጣውንተን መቼም ጣውንተን ልንዋደድ አንችልም። አንቺ ብትወጂኛቺ ምንም ልወድሽ አልችልም። እኔ የሚለየኝ እኔ አንቺን ክፉ አልመኝም፣ አታቂኝም፣ አላቅሽ። ለዛ ክፉሽን አልመኝም። ጓደኛዬ ሆነሽ ባሌን አልቀማሽ። ስለዚህ ክፉሽን አልመኝም። ከዛ ውጭ ግን አንቺ ምንን መውደድ አይጠበቅብሽም። የኔ ቆንጆ ማበላት አያስፈልግሽም። ልታወሩት ነው ማወራው። ከዛ ውጭ ግን እዛው ራስሽ ጨርሽ፣ ራስሽን ቻይ። አንቺን የማይሰማሽ ከሆነ እሱ የእሱ ችግር እንጂ የኔ ችግር አይደለም። እንዴ ለዩቲዩብ ለማስመሰል ነው እንዴ ራሴን አጠፋለሁ እስቲ እንደ በክ ተከትለሽ የሚሄደው? ነገሩ ሌላ ነው እንዴ ከካሜራ ጀርባ? ወይስ አንተ ነክለኔሽ ምግልና የምትልከው? አሁን ወጥቼ እንደዛ ቪዲዮ ስለሰራው ሀቢብቲ ራስሽን ቻይ። ሲፈልግ አንድ 15 ቀን ይቀመጥልሽ፣ ሲፈልግ አንድ ቀን ማይቀመጥልሽ አይመለከተኝም። ሲፈልግ 15 አመት ይቀመጥ አይመለከተኝም። እኔ አያገባኝም። ገባሽ? አሁን ምናልባት እዛ ቪዲዮ ላይ ራሴን አጠፋለሁ ስላልኩኝ ለማስመሰል እንቡርም ብሎ ውሸት ነው፣ ውሸቱን ነው። ምክንያቱም የሆነት ቢያስብ ኖሮ እሷ ቢያንስ ቤተሰቦቿ ጋር ናት። እሷ እናት አባት ጎኗ አለ፣ ጓደኞቿ ጎኗ አሉ። አቀለሽ ቤተሰብ ስላላት ለቤተሰብ ለአባቷ ለእናቷ አደራ ብሎ መንጣት ይችላል። ቢያንስ እኔ ከሄድኩኝ ላልመለስ ይችላል፣ ቢያንስ ላልመለስ ይችላል፣ ሊቆይ ይችላል። ስለዚህ እውነቷን ነው እሷ ያለችው፣ እውነቷን ነው እሷ ያለችው፣ እውነቷን ነው። ካልከዘው ቁጭ በል ሀቢቢ። አንተ እሷን ነገር እየሰማክ ሪከርድ ወይ ደግሞ ደውላ እንዲስትልክ እሷ ያለችው እውነቷን ነው ያልክ ልቤ ልታቆስለኝ ነው። ምን በወጣኝ እኔ እናቴ ገና ልጆቼን አሳድጌ አስተምሬ ድሬ ልጆች አይቼ መሞት ነው ፈልገው። እኔ ባጭሩ መቀጨት አልፈልግም እንዴ። እኔ ባጭሩ ከጣውንት ጋር ይሄን ለምን እሷን ሰማት ለምን እሷን አልካት ይያልኩ ድሜ ላሳጥም እንዴ? ምን በወጣኝ እንዴ? እዛው ራስ ጋር ሌላ ጣውንት ፈልግላትና እዛው እንትን በሉ እንጂ እኔ ሱመያ ብትመጣ ማለት